As instalacións do Casino Nollés acollían esta mañá o acto de presentación oficial da 8ª edición do Trofeo Portus Apóstoli. A cita, xa todo un clásico de pretemporada, traerá á vila de novo un encontro do máximo nivel do fútbol sala, o enfrontar o equipo local, o Noia Fútbol Sala e o Palma Futsal. A cita será ás 8 da tarde no pabillón Agustín Mourís. Dende aquí convido a todos a disfrutar dun partido de altísimo nivel, dende que enfrentará o noso equipo e o flamante tricampeón nas últimas 3 temporadas da Copa de Europa, da Champions Futsal, o Palma Futsal, e non só campeón da Copa de Europa, que senón nos últimos 2 anos tamén ven sendo campeón da Intercontinental. Entón estamos falando dun clube que agora mesmo é o clube máis importante do mundo en éxitos deportivos, non? Creo que aparte de este partido para nosotros es muy especial porque Noia y Palma siempre han tenido una unión que va más allá del deporte, del fútbol y tenemos una amistad excelente ya desde hace muchísimos años. Y evidentemente para nosotros ya ni se negocia venir a Noia. Na presentación do torneo, co que colabora o Concello, tamén tomou parte a edil de Deportes Sandra González e o alcalde Francisco Pérez. Este último destacou a importancia do encontro, que reunirá a 2 equipos do máximo nivel do fútbol sala a nivel nacional. Esperemos que o torneo sea un éxito como nas anteriores edicións. Estaremos ali presentes, participando e acompañando tanto ao Futsal Palma como Noia Portus Apóstoli e invitamos a todos a que participen tamén deste evento deportivo de primeira índole, non? Situando, como dixen anteriormente, a Noia no panorama nacional de fútbol sala. As entradas xa están á venda na propia plataforma online do Club Nollés ou ben no seu local social situado na Rúa Carcasía. De non cubrirse as expectativas previstas e haber entradas dispoñibles, o mesmo día do encontro poñeránse á venda nas propias portas de acceso ao pabillón.